and choba bia so dey taste or more unique aroma bia. Today you no pay over half fufu party first pro ba ha. Mama mia. Ano papa obenye fufu e de Yopoo na awro ye say. Ni de wo ye san no hote. Te responsible. Na abedi fufu no. O so timi wo so san ye. Ade ba ko a unim say Sunday. Ade ba ko e me ya no say obi e kwa akotena se no akodidi no. Ube ho ye ya no de nsa atom onro ne nsa nka hu say James betimi ahana gwen. Unya Yopoo. Ba unya Yopoo. Afa what did you awie no mom no. Na oba be yusu Yopoo ntie ze no. De omni say ukodidi o. Wo ye de ani o e wo se otimi yusu Yopoo na otimi ye den e wo horo nsa wan fa Yopoo ansa na ntene we de what you say Yopoo kasani ni di what enyanom ne adofo ye kura ai Adom FM fufu party mu twitwe den ye baya ya mane ne say ye mamo Yopoo detergent ye kama de ye ba be use no fufu party na nkasa de ene no Yopoo liquid soap na wasa de we ye high end brand ye kama pa de Java hand soap purchase tata hwe o office aba me say wo kwa adwuma na say wo penta meeting bi but e wo say fufuo e di agro any adanse wo ma say udi we ye na de Java no aye ne kama we confuse pe na e fufuo na ye di no wa hemu ababra first pu benya di edi mu di jam ene mama me ni so so mama ni bi prepare ene de Sandy official home camera Sandy camera oh ye ni Adom na wo ron say wo de fa Yopoo no ron sa pro mo na me de wo we gba na me ndim we dia oh jaisa wo dia ndia wo kon be do ba wo nya wo benya ne 1st of April oba be dibi me pacho almost the bicycle de no ane de eno ane time what you so pass on free mo intima be de na chese wo so be kan what you say we are the so amen mre wom adwini wom we fufu parties that day na be yire me so we family na person we family table ma wa bo mo di aba na be jibi unim aba ni kotu no number na so aba be dibi no na o asena me de ne ben wo de na me say shifting cultivation is a matter of farming with the farmer cultivate the land mu de fufu ye kama udi fufu na hohoro nsa udi fufu na de Yopoo no ati ase e digana for unim dan kokko ya Adom a 1st April no what you need in say oba what do I want mo ebeba oba na Yopoo nso wo ho ho sa with Yopoo wi na wudidi wati wakọ no akọdi waduane wati ase yanyo sempua yanyo kapre yanyo taku enu nti enpa woni Ghana ha ba bi a wo hwe Adom TV efri bomodin se obeba oba kasa ja kasa na minidi kasa to aso enti no oba ubonu ya na abedi no wo pe agere we the boy no Emre me pacho me beton ma de ko be do o ju abe o boss o hell o you don't from me there be wudi asem na ogan no wudi di wi asa che wo horo nsa o say Yopoo no wudi di wi a ma me kamre ba kon kan bi wo ho no mo a na che wo nsa Yopoo no na wo de wo ho a sense bia be fi wo nsa enti mu wudi di wi a wo da for horo nsa na ye hwe nya botre what you say mo number ya say wo nya didi na mo bo number yi na the first April there boy 020 91 bajo me mo afin kan Yopoo so ye hu se ehwam kama ye di dware ye di paper form ye di paper fie we ye di ya tata hwe pa e friend Yopoo scoring paste we dry here o hand wash basin o gata mu choba for no baby de mo no aduane anwa abubu agu form ho we ene waje nkwa wo so no fa kakra bi gu form e ho anu apɛ praye mpo so ye choba de pepraye na wa ma ho be wa na wa e ho wo a kama se yi wo fie o pungent smell bi fi toilet bowl mu ba ene ade we o toilet bowl na me nsuka o mame kakra o toilet bowl mu o ye di gu mu ana chese enfa brush crown to so Yopoo scoring paste ye kromu chiche ye sa we efo wonta defeater a eye kama we wie obi bia no floor cleaner eye kama ema wo ambience ni ye solid sanitizer ye kama ye ho mra na ye ntimi nhegbo e be twan ho ne adidi responsible mate ba o last one o kwanta na malfato 020 91 91 691 off we go off Unim Yankopon ya Adom Sunday 1st 020 91
691. And you say, Fawawa, Besemianko,